Alright everybody, we've come to that time. On behalf of management and staff of the Luna Bar, Fee, Anjima, Jide, everybody in the bar, Bella, as well as our awesome security, and not forgetting DJ Moon, on behalf of the band as well. Kia ora, Kimanuya, we'll see you at the same time, same place tomorrow night, right here at the Luna Bar. Hey. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Pega ia e te matangi a mia nei te tiotera arere mai hoki koe narunga I toku ora anga korera emo e aku e manuiti o aka Demi ne au ya koe Te maara ara nei au ki te po e a E tai roi matangoku Ya tangi toku reo no te otu o te inangaro Ya harata kuhara Hara no toku here ya koe Te mamai ne toku ngaka No toko e kino I aku Roto Itapurima Te manu Moata Tarara 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 Manu o ata o ki koe Na peka ia e te matangi Ani nei te iti o tera Arere mai hoki koe Naruna I toku ora anga korera emo I aku e manuichi o ata Demi ne au ya koe Te maara ara nei au ki te po e te a Noi matanoku Ya tangi toku reo No te otu o te inangaro Ya harata kuhara Hara no toku here ya koe Te mamai ne toku ngaka No toko e kino I aku Haere mai I roto Itapurima E manu o ata Ya harata kuhara Hara no toku here ya koe Te mamai